3, 4, 5. Šta je to, brate? Ja se s tom težinom zagrijavam. Svaki dan moj život je u treningu, dan za danom dižem se u rejtingu. Jaka volja koja isprati tu seriju, neko prirodno, a neko uz hemiju. Svaki dan moj život je u treningu, dan za danom dižem se u rejtingu. Jaka volja koja isprati tu seriju, neko prirodno, a neko uz hemiju. Moj život je igra koju ulogu igra, da dođem pravo do tog cilja koji preporuku ima. Da odustanem od ovog mogu samo reći nikada. Ti se zapitaš gdje mi zbiva ta volja za treninzima, koju slabo viđaš pa te sve zanima kako pozitivan mogu biti iako sam izmoren sa tegovima. Pazi, krv nije voda, moraš to da shvatiš. Živi preko jedne noći da postanu napucani, ali teško je postići tu ogromnu masu. I ne može biti danas svako na jebenom glasu. Danas jeste fazno svako kao da ide u teretanu. Nije lako zato boa njih odustane u startu. Na jeziku su jaki oni što pričaju, tak mi samo nadjelu se sami izdaju pa priznaju da za ovo treba imat muda, jer je ovaj sport zahtjevan i traži dosta truda. Svaki dan moj život je u treningu, dan za danom dižem se u rejtingu. Jaka volja koja isprati tu seriju, neko prirodno, a neko uz hemiju. Svaki dan moj život je u treningu, dan za danom dižem se u rejtingu. Jaka volja koja isprati tu seriju, neko prirodno, a neko uz hemiju. Koliko je potrebno volje za ovim sportom, samo vrijeme može pokazati da bi to sve dozno. Koliko košta ti ne pitaš, posljedice cijene, bitno je samo da ostvari cilj ogromne želje koja te vuče da uzimaš količine hemije, jer jedino tako ćeš poboljšati baš treninge. Do tehnike pravilnog dizanja težine tegova, od 1000 do 1000 tih napornih sklekova, bez trbušnjaka pa dizanje na vratilu. Cijeli program treninga u svesti imaš na papiru, ako te zanima slobodno pogledaj se, bra, sve ti piše u tom rasporedu. Od nogu do ramena kako ide koja vježba, možeš u život da vidiš. Posjeti me u Herkulesu pa da mi se malo diviš, jer ovaj sport je procjenjen samo za najbolje i nije preporučim nikako za pičke slabonje.